emathongweni bagogo nomkhulu mabaphila abantu inkinga umsebenzi wamathongo uyasebenzisana zingane zakwethu emini usuku ubhenga amabili ebusuku usukulele kepha basuke befika ku ngamaphupho uma bengafiki kuwe kumina bayafika ngizokusiza ukuthi nakuwe abantu abadala wonke umuntu ophilayo emhlabeni unabantu bakhe abadala isiphiwe nginaso mina sobunyanga singaphezulu kwabantu abadala abafika kuwe ngoba kunezinto ezikhulunywayo kumina uma ngihlola usalubamba umlomo